amashyi menshi cyane. Yes. Namubonye ndishima. Uriya niwe muyobozi wundi. Nukuvuga mubiri n'umuyobozi niwe unyungirije. Nukuvuga no vice coordinateur. Nukuvuga kuba ari hano ni coordinateur uhari. Muhubiri nguwa inyuma yanyu niwe vice coordinateur. Nukuvuga n'umuyobozi igihe muzaza mubona muzavuga ati no umuyobozi dufite kuja kumusura yimukiye hano asengera muri Kanani nubwo tutarabona umwanya wo kuja kubaheza nyine kuba kurura muhini twese nyine muhini mushasha ngo uzutera amabavu hara muri Kanani ariko njewe naraje mwarambonye bafite ukwezi kose maze gukora umunsi umwe hasigaye gatatu nagiye kubafasha ura muhini mushasha kugira ngo turebe nabo komera nkindi yose Imana ikomeze ubagira neza tugwaye ikaze mureka tubikomera amashi menshi cyane wegere uyu ni wa murimo ni wa wundi twese dusangiye uyu ni wa mutsima wa Yesu twese tumaze kumanyura rero ni karimu mu bintu zose wumve ko ari kaze mu nama tujamwe turi kumwe Imana ikomeze ugira neza karibu pastor atufashe kuririmba amucuranga mfite indirimbo nyinshi mu mutwe kandi iyo zacanganye murumva ko nyine yes Yes. Turirimba iyo ndirimbo dufatikanye twese. Nibagaruke. Mani bagirire neza uyu mwanya minota mikeya. Tusangire kandi tugabanemo ibyiza by'Imana. Tushimere mbaba iyo ndirimbo. Yes. Ubwo gendaga. Aho. Nitegereje uko musenga. Aho. Ubwo gendaga. Aho. Nitegereje uko musenga. Aho. Nabonye igicaniro cy'Imana itamenwa. Iyo niyo ndemabwira. Nabonye igicaniro cy'Imana itamenwa. Iyo niyo ndemabwira. Niyo Mana yaremye ijuru n'isi. Ndabwira mu isengero zubatswe n'abantu. Amaboko y'abantu yagira icyo ayifasha. Niyo nyir'imbaraga ishusho y'Imana itagaragara yahishuwe n'umwana wayo Yesu. Ubonye uwo mwana ababonye data kandi muri we harimo ubugingo. Ishusho y'Imana itagaragara yahishuwe n'umwana wayo Yesu. Ubonye uwo mwana ababonye data kandi muri we harimo ubugingo. Iyo niyo data bidasubirwaho. Niyo data bidasubirwaho. Niyo data uva ai baba we tuyagira kubugome n'uburyarya ariko uwo niwe bishimiye gusenga kandi ari we muvyeyi w'imitima. Uba abantu badashimye imfura abanyabwenge bamuzungu. Tuyagiraga ubugome n'uburyarya ariko uwo niwe bishimiye gusengura kandi ari we muvyeyi w'imitima. Uba abantu badashimye imfura abanyabwenge bamuzungurisha imitwe kandi ari we muvyeyi w'imitima. Tuyagiraga ubugome n'uburyarya ariko uwo niwe bishimiye gusengura kandi ari we muvyeyi w'imitima. Uba abantu badashimye imfura abanyabwenge bamuzungurisha imitwe kandi ari we muvyeyi
wishimiye gusesagura kandi ari we muzeyi w'imitima abantu badashimye abanyabwenge wishimitswe kandi ari we muzeyi w'imitima ntiyagiraga we ntiyagiraga ubugome n'uburyarya ariko uwo ni we wishimiye gusesagura kandi ari we muzeyi w'imitima dusigaje iminota mikeya muhindura tukumva ko hari tuzamura amaboko ntange haleluya hanyuma abacuranzi bavugane nimba bahindura nimba ariko ndanyuzwa twemerere nawe yokoraho tukumva ko bizomugendera neza ahari Imana yoke tuzamura amaboko yeme bishopu Imana mu umugisha mwinshi cyane ndimo gukenera ngo ugende wawe ucikiza kugira ngo tubone uko tuzoza tuguprofita ubivuge tubirangize ku kandi gatatu dusubira tukubwira ngo ugaruke urangize bya bindi kandi ga nubwo wavuze ngo ugiye kudusingiriza ariko kandi turacagukeneye
turacagukeneye nimbaga ufuririza ukagira nk'ukwezi kose uhaje hano noneho nyuma y'ukwezi ukavuga gati yeme hari ahantu mbaye ndangiza bagejeje none gane mwakiriro ariko tibizorangira none siritanda mane kugirire neza bizorangira gute nyine karaja dutange haleluya yeme dutange haleluya 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 Bwana sifiwe amen shiramo papa cha kindi cyacu nitumara mane bagirire neza imana baho umugisha tunezerere kw'Imana aho
ntebe yawe witereke hano zana iyo ntebe tereke hano turangiza tugusengere turangiza uzane icyo kihato cyawe cy'ukumoso hari pepo tugiye gukuramo n'undi wese urwaye ufite icyifuzo aje hano umuntu urwaye azicara hano niturangiza dusenga twumvisha Imana yakora hindukira papa hindukira hano muzunguruke maze sasa dudumi minota mike n'undi urwaye wese aza dusenga ntawe umenye kidare cyindurisha hari Imana yakora sama haleluya murangiza mubazunguruke duhudumi Imana ko Imana isho yakora turanga papa minota nkinga konye no gusema uri gitangaza uri manzi ko bitangaza n'imini izina ryawe himbaswa ma niwazo kwisamana binani nani bigoranye bugingo bwacu za wiyerekana kuri kwimana we tugirane samana yashu tugirane sadata mbaraga sawa zigaragara mbaraga sawa zigasa bugingo bwacu duhamagaye Imana kwiseka duhamagaye Imana imbaraga duhamagaye Imana imbaraga hari Imana data hadini sila feri ya dezo mezina ry'Imana isumba byose akakanya amazi utangaje amahoro mu buzima bwabo data Mana we basima ingwara saba pepo na madaimoni ingwara sungisha madosa ma ni wose wayura data ma duhamagaye ubwisa bwawe duhamagaye presence yawe duhamagaye imbaraga za data urakoze Mana kudutabaye kandi ukabugize neza sandi data Mana kubakijije ineza n'urukundo rwawe himbazwa n'iteka ryose tukomane Imana amashimeshe cyane reka Pastor Bidagrasenga soza niko masaragi yes Imana ibagirire neza nabicaye twahaguruka